Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Omlingka Presbyterian Lower Primary School, ha ka khandro terik ujemang 8,800 kalapan ha perdano ya kajing rakhe dap shispa asan posnem, lani ka sesqui centennial jubilee, jong ka school, na du balaseng ya ka, ha ubenai jemang jong usnem syeja praspa nyopusan. Ha ka negasngi rakhe penha perda, u Dr. W.R. Kharlukhi, u MP ka Raja Sabha, ulalong kumukongsan haringkat ka jingsen ranlang uba Hamletson Darling, kum usembut kongsan ubadeiru u MLA barim kemeliam constituency badru u advisor jong u menteri rangba agajela bamenta hagan digasngi penha pada layo ya kajing shat jingrai nagi khana school layo ru bansam khusnam da u kongsan bad usembut kongsan cheki khana school hagi jing elekai baper layo ya kajing kren na ka headmistress kani ka school bad lapen sngoru ya ka report rekam kani ka school nadu palaseng hadu u news nam bamenta haba ai jingkren ha kani kasngi na kalyang uba Hamletson Darling ulapan pau ka jingkmen bat sngo buram ya ki nong hikai kani ka school ki bala tre shitom ban hikai ya ki hep ki barit shwa bakin kiu shaki kerdan bahajrong ulo angru ba on ya rap kat bala ibor na ka benta kani ka school haba ai jingkren na kalyang ukongsan ulo ang kat no udap da ka jingkmen banwan ha kani ka school namar ki don ki ba ula hikai bad ya ki nong hikai kani ka school ru kidai ki bala sha hikai ha u menshwa Shu ulo ang ru, ba usngaw tenat yala dia ban longkom unong hikai ban ya kaba long politician. Namar kakardan nong hikai kalong kabadon buram, ulo ang ru bana kalyang ka scheme MP jong u, kalakut Henry Watla kata, unsyong ringkat bat uba Hamlet ban perkat na kabenta kani ka school kat bala ibor. Ha ka jo kasngi, ukongsan ulapli perda ya umaw nong rim jong ka jingdap shispa asan posnem, bat pelat ru ya ka souvenir kani ka school. To the recitation competition, haka junior player Shisha Lindo Point. The job of the first prize long Isadari Shania Shaka number 5, the quiz competition. Bahkan kunjung aca ke junda siswa asan posnam jong ke dunia dan ki jongkang ya ka skol Omlingka la seng nungkong la du benai ni syeja praspa ni pusang ke ni skol baningkok e ke Omlingka Presbyterian Lower Primary School kadang akadang mission Omlingka dari kat hadu kasjang syeja khanyo balarakno e ke ni ka skol sya plau mani hang dia halum pongdeng namar bagi kena skol pilanang bun hadian bagi yang sekolah halal mani kelarin lapan kedrak no syak yang sekolah badan haka apa primary school haka bala yo pensinai kamera school da ka general nak MP
MLA but MDC scheme. Jaga skol hak bastang la penyat dekat balang. Hendrai kisnam ki bahagian la penyat no dekat Omlingka mau Purat district. Ya kepala kip bahagian kum Omlingka mau Purat district. Omlingka mau Purat district akas jam sejar kendai sepak kendai kupra. Kalau IT no ai kecing penyat Omlingka Presiden Lower Primary School. Jaga balang Omlingka. Kum ta ya skol haduk mentah la penyat no dekat balang Presiden Omlingka lengba ke managing committee. Kajundan ki kena sekolah ke report, kat tum ke report, sejar rasa nyuk dia dan nyuk dia. Baru kidan kat lain. Baru education rang. Hakasnya sejar rasa ke dia, kidan aku sama. Hakasnya sejar rasa ke kenda, kidan kat kendai. Hakasnya sejar rasa kendai pulai, kidan lain pun. Hakasnya sejar rasa kendai dia, kidan riu. Bat menda usnan war hajar aksan ka jendan kena skol kilang barwa sispa prapulaiman. Kani ka pergi ke jendan roi ke skol nado balas jang hadu mentang. Tumpau di dokumen ke bakal bahasa Isin. Kaya bandan ka bati ke skol ne po umenka. Awal kaya bandan hada sini itle ke jubili jidak ke skol sispa san posnen. Kalai trek primary arja abusa baga sumo shibun ke marketing committee jaga school ke belakot yang ampeksi banyak bandar kan balik ke menang babi ke bedai bagi kasih bagi penghapur no ya ke jubli sispa sebutnya jam umumnya presiden LP school kalau dia keren kejian di jam di school Imbis Magresha Haruki mana ila report ke berita. Hendrai Haruki keren yang kerap sispa seterusnya menjadi school. Ngemwa hendak hai syaka minna. Haspa menyebusan sinan. Babu mengar missionary bak kiran bak hak tepo. Mundur mepi sispa seterusnya Malaysia. Kumno pilih garamba, kipoi ban mutur, ban seng, yang school, ada kerja. Ngesem kali kejilang di jong brain aku dong ta, ula peti happy, yang kata vision, yang kejipi kebasa jenai, yang kejidangkam jong school. Kabalong, kumno, ban penroy, yang jangan tip. Kumnoban penroy yang jenang sisa. Nama kajian menjadi kibir. Kema kajian sisa tolong kebakador adu kata. Nyai keburam ketika ramba missionary lawan bansen yang itu. Bat kemelang mana usang Miss Gracia. Nak ketika school. Omlingka Presiden LP School. Ilmi bon pisau. Di bawah gaji mentoy. Nampak emang salam. Antara jai beriu. Di bawah syakri. Hakikatan di bawah pihak. Lalu kami serta kami gay school. Kami juga di sumar. Batum ter. Ini school. Kelasai. Yang pisau. Di bawah pihak. Ia yang play. Kepada dirinya di kepada jalan ha. Kepada lagi tahu dah no bingkot. Sispa asal posnya kedai kelti kepada jalan ha. Ban kenroy, ban pentelun yang dikam jaga school. Kita bah. Ban kenriat school, ban sen school kembali ke kam ke school. Kedai kam kebakian kebakian. Namar kedon gaji ni. Habis sen lepas pada yang mana habis keren semua ke school ngamla kerja ke depan nampak dinamikai di school dinamikai di school nak try di school kambah ya kedor jika izaki namar kamlong terbasuk pilikai LP school kelas 105 kerana por kepada ayat ini dinamikai pilikai kena school ikut dijami. Nama kadai ke benda ke pilikai
ia kata kejeng shong rai jong kejenang Islam lini kata ka grassroots foundation hagore ba kejenang Islam ia kena LP school kemudian kamu besut nam tak dikai nama lana di bakla balikai lagi LP school kebumut Shaneng UP Secondary Secondary kemudian field nrai kilomikai le shem ne tiban tak bakra balikai yakni kena school ban sarap ia kata ka strong foundation hagore kena school ban sarap ia kata strong foundation hagable bat kejenang Islam. Tulang tiga begini bangai kubur. Bagakwa kepada sami kupur di price LP school, tangki school, jangka government LP school. Kibarang apa berjalan di dalam itu arajar sanspa aku sautuli di government LP school. Ini semua yang boleh. Bau saya yang di balang berper-per Banseng yang di school Ban dunia yang kajingkai yang jenang sedikit Keliak tak knowledge di school balang benda berper-per Kalian untuk keriji Kelai yang di syagri pematam Nampak kejenang Islam Kejenang yang jadi knasul atau penjelah. Penyedan rengkat bakti. Haji sisa, hakapuar bagawan seni, hakapuar bagakohu, yikijing ong, ngak don nakijing kumanong kijing kuslay, ngak balay. Haji sisa, kim donga kita kudno, nomor ka kim donga kud, au arfasan arfumriu. Tengah apa balik sinuh program ngekuat ni ba benlek nomor kasih tu yang kijing tiba ndai tang school ngelapoi por ngelong MP ngepoi keleng nasian kita bisno naik keren school tang community hall kita di bawah kehendrai hangwan hangi mi nanti bangan ai kekubur itu, raya pengasong, bagai don kat pihang ni, ngayok kekubur, keba, nado pastang ihet, mistress, ngayok kekubur, woblay, bungabar mapi sekri, ulong, ublay uim batusisya, bagaimana kita tahu? Buat laba kubuang ba hamlet mana girok kimi sibri gini katai. Kidai kan ki agent jong play. Kam kering jong u. Ba kupor berdua itu mendesan. Ini pengen mau. Hati ini isni kumanong uslap uhiar. Dia dua itu itu beneng orang. Bawa ublay berbau. Sisa bawa ublay Bangga bermapi sekri, udai belai berimbak sisa. Hot, yo itu beneng barang. Hendrai kecil pau belu, bau dan rengkat, tapi hangi kumpi khon bicara. Haga sekal dengan air kubur ini, ngayok telah, jadi kubur. Habaki ruai kena, great ngaduk kibehe, ngaduk berasan. Ngedak ini semua ini bagai ngap itu. Jingruan, kesemua ini nohikai, bukumun ong, bakal airplay itu nanti. Nanti semua tenat itu pure karapi jong itu dihat berit the goodness of God. Bak kini jingruan, kepada semua tenat kat semangat, larang mi nang ni ngalek seden hi, larang song hapre, ngam juklet bertemu ini jingruan. Hamadan marwing akan perlu the goodness of God. Hakaba ublay umju eno ay ligijong. Ublay ran kat ay ligijong. Ni mat ye ay dikakhu. Ndai bor breu ni. Ni mat ye ay dikakhu. Kedai ka bor ka ublay. But
kata kecing bah dong boleh, kedai kata kecing dong boleh, kebangi mat, ngam tit ngai kedau, ngawan kedai kubur hanga, wan keren, apa yang kami yang kedai kesini, jadi bar kedai boleh open yard, agak jingim dong dibangun, habagi keren yo Thomas Jones lebih deep ke history dong. Uhapan mi man pet nang ni. Namar baka sarkar phareng ko por. Kala motpat pan kemi u. Namar hu don seni i jing sha le ben ki pat khasi. Ki pat jangya ki domi. U persyang ban yadai ki. Handrai wala uhapan mi nang ni negeri ke domi. Ubriya wong bag sarkar kam siok tenat dari ong ulakan supet pelak nega sarkar handrai nani pek menta hakapor wo biang ublei pendan burong yu keleng dari kasi jantia abang ale kumunoi kai keleng nasngau sorong nasngau tenat bekat semelek di student ki jong amat swa ngam itu iki nomor kumunong bon ki student hangiro meneng dewan head teacher ang sar na hikaya ngasno sorong kung ba at least head teacher ang ni student ko nga nang ta kumunong pastor yo nga sir hideng no hikay ko nga ngasno sorong ba ngadeng no hikay di kumunong nganong kren so kuno kung buong ba Hamlet mo na ngini persyang hoy ka scheme mo nga ngamla so handre nga kren ni ba Hamlet kumno ngini persyang bale na bala ka ni school namar kumong sispa sanhus nem ka school kelas sakri ya kini ke than sini kung buong head teacher mene bon kini ke school ba pumi Ibreu mo ki balong kinong yelam ha sorka yang kami nanti jadi try lang na ba Hamlet nila kan le na bata ka di school but na community but kumo ang kibangay yima katin kumo brelo dan kata pisispa santos nem dan kata pi nangis ma kulit